Exactly 7 a.m. What's your Adom 106.3 FM? Dwaso Nsem Jumedi. I was your breakfast who here pa. Breakfast. Who here pa. Oh sorry, I no when the breakfast. Said ya TBA. Ebe how. And to win sorry breakfast your day. Start your day with that nice breakfast. I be mount that energy. And one milo. But no milo. And son away fifi. No milo. Bra wa could do office. No milo and son away fi juma so. Kolana san on be school no me pacho mamo milo nom. E bi o ma dream o. E ma hwandem foforo. Akola ko school anu ayete boss. Akola no anu milo. Awofu amane milo. Enti bonsi wa ye bom. Akola na ka omani age no mo free. E pacho mo abofra milo what? Peni so no milo me. Milo containing all the micronutrients. A boy release energy ma. Milo, yeah, the energy food drink of future champion. I was before the break, me can catch us, CCTV footage, and then social media should be a kolaketwa 11-month-old. Na yache tre ne se gunachi ye feedino na akolane one na ya. At the end of the day, akolane film ya. Na abofra no ni parents. The release about me person me reading it quickly na fe achobutan team abe coming sa no achechim kama achobutan team mo akwa ba bibia bokọ de na ba de ase ja na me hu mo bobi ha mo na ya mo kwa wo so ye mema de mamo na fe yete wo enye yize o na o share 11-month-old na caregiver kwanya ode ne faso it as well. Because it's so disheartening. In fact, me esa no ye man ya we ye ma wo school. O yam sese wo sa ho nso so ye na esi wo ho. In fact, yam sese pa. Yeah. Abusia me bacho my goodness. Me bacho bra Facebook now dey be share this footage I can want me. Bra Facebook na be share. Bra Facebook akukudra no what to me. Honestly me mom there. As at now me to share. Now I will see a press release for immediate release Sunday May 30, 2021. Circulation of closed circuit television CCTV footage showing force feeding of 11-month-old baby at Happy Bloomers School. Our attention has been drawn to the circulation of a video extract from a CCTV footage showing a classroom at the Happy Bloomers School in Agboba, North Legon. The said video contains very graphic images of how our 11-month-old daughter was on Tuesday, May 18, 2021, restrained with both her arms clasped tightly behind her back as she was forcibly fed by Clara Yani Ampa, who was supposed to be her caregiver at the school. Painfully, our daughter died as a result of that encounter. Our daughter was an energetic and bubbly little girl who was looking forward to her first birthday next month. Losing her this way is a profoundly difficult and painful experience for us. We would have wished to mourn privately. However, given the video is circulating across mainstream and social media, we request that the public and the media remain measured in circulating and discussing the video, as it is a constant reminder of what our daughter went through. While the family is steeped in grief over the unfortunate events that led to our daughter's passing and thereafter, we acknowledge the sympathy and kind gestures of everyone. The family will share accurate account of events as and when it becomes necessary. Meanwhile, we ask that our privacy is respected as we mourn. Please keep us in your prayers. Signed, the parents. And our more contacts, Gmail. Actually, I'm about to try Asem no enie e free enano
efiada no ena samfoni efrase videos no eko ewo ewiase amansanten video so social media so ya akwada na wofo edena ko school ewo Agboba na school ni din ene Happy Bloomers School ewo Agboba na sei ena awofo no ede aba wose womo hunu esamfoni ne video no a etwa no ho brembrembrem ewo social media so ni nyina na no crossem ni graphics egugu so womo babai na chese asemoyi esiye ewo mebusumi ne de toso edadu nwotwe so ya wode akwada na ko school ewo school ya medical bodin Happy Bloomers School ewo Agboba no na wonde omunim se womo de akwada na ekoja sebe ya yebetumi ahwe ne so yie no makodi paaba ene se oba pani baako Clara yani ampa ya yede akwada no eja no wo makwada na aduane adie na wohwe video no mu atim se akwada ketewa mfi eye bosome makomako edu baako akwada ya chechire ne nsa nyina gu nachie ansa na yema na aduane ayeyire no na chese eyade a ahomete papa wose abra wo mo de wo ba ne ko school na no ho odin akwada kura me ka say bosumi edi animu a efrase akine ne nka wo mo asesi akwada no a na finish ada wo ba bedie wodi afe baako ejinka wo ba bedi saada kasie amakwada yi ena saa to renchem kasie sei ato wo mo na awofo echese said the name infonino ekoso ewo social media so no a enkrofo eka ho nsem no wo mu sa na bibi yayi wo mo na wo mo yem wo mo sunu mu ti se ten enti abusuan Ghana fo awofo no se wo mo esre pam esa said the infonino enam social media so no kamo ye betumi adwene wo mo kakra ama ya control anase said the ye di ho nkomo enyina no ye keka ho nsem no a said the se ye kanu ma no efa no efri se awusam no ato wo no edin ma wofo no papa wo mu bie wo ma no akasa kora enya de a wo mu etumi enti sede ye besie di ho nkomo ene sede ye be pese emfoni no ebe nanti bia no ye nwene wo mu nso ho na afenso ye bom paye nso a ye nkai wo mu ewo saa enemu odin seya wo mu ewuramu nemum wo sede ye besi wo ho bia nso no wo mu de sese wo mu ka ema adese wo Ghana nso etibie no wo mu ebeka na womu wie no mo chese womu do bia se Ghana ni bia wodi wo mayawo ede fa sansemi ho womu da womu ase ne yenkai womu wo mpaebo mu nso ese emereti sei no Nyankopon no ankasa eba be ma wo makokoduro ene arekekere na wodi atwa saa ensohwe wo ya ababeto wo no wei awofo ya womu ba Clara yani ampa woma na duane kekere ne nsa gu na kekere na hotea ma wo free mu no na wofo ensa na ehye saa krata yase a wode apie abontin I must confess Enra me kofa school ho honestly drive ko jina wo ho echo round I was thinking say bianca menyo obi kra ne na twetwen komo but na the school was under lock and key na say atuma na security ni bia ni hompo ametumi ni nakasa but me call ho ekwo share said the hotel very nice school very beautiful school neat environment and see I don't know the kind of training or modern caregivers no homo feedi e mofra kra na kwan ben and I was homo faso feedi na kwan ben kra na mo faso a select caregivers no say omo be take care of nkola kwame we dey we me say e ka ya na kakra bi a meminim no and said danye bibit omutimi hwe say we obi anani afie asemo enti say school te saa na nkwala ba omo ya no mususu say said anani afi ene abata ye ewonimu no obetumi ahwe akwada se di akwada be ye bia ni ho a ebe ye nahi aye ne tan okay enti obetumi antimpem bebre no that's a little I know say schools no omo hwe saa niema no right ena wo mo afa saa enkrofo no enti maybe se bia eno achi no wo mo ye training bi ema wo mo ansane ade de a for that part minim ne meka ewo ho because minim bibia ho ba kakra bia me na ena no krensu no wo hwe maame no a wonye obi a wo yakwada yeah oyobi a nani afi se wo makra no a ne manyinyini yeah
enti eye me nwanwa se mami a natifia duru saa anya hwimpo no se wonwo da mpokura no a woni nkwada san ansa na wakwa koduro woni se de ye handle nkwada treating nkwada yi kwasi nkwada duru me bi a ye forso wo ma wo maduane o asemo nanso so wo forso ba ma naduane a woduru ba bi na hunu se ne hometia wo so ja wo ye free wo home ye bibia ye batan de ye to me ase munim utimu se on pass obeje e na koda no so wonye a na no nchesa batan so wo ja ne sa wo so fa kwan bi so a obedidi ebewura ne ya no eyem fese we ye kan na wo fo ja no hokora ko adwuma ne ade enti na wo se kwan bia so no ye hwema odidie but se wo hunu se akoda na presa no se na wo ne nan no na wo se wo ja no man free na oji ahome kama what to me after footage you know abusia bra Facebook why na what dey be honestly me nya kokodron share ya yire ne nsanya na gudu me nya kokodron share there be me to me intim pacho oda wa kokodra bra Facebook sesi ya na be share na enra me co school ho na me fee ho madam for pastor ho na parents no akola ne parents e kwa sorry enti me call pastor ne ho na achia my goodness ma many dear honestly papa no na meka say eja ye mema de ye but my own I try in fact me try ya senkam ombeka bibi but enti asofo na e console omo and we should see I was say unuru sa situation ni mu bida etomre bia ye kakra na I can feel for the woman now. If it say cause say obewu a it said the soldier from a power yem because I've gone through that stages before. It is a obewu it said the ya soldier ewo ya wonim sa nyentia na first no awoba ne ya de esanati o wotim say we yema yesisi wakuma bo and pembebre sometimes so akwara no kra wo so to a parent obata na ya na kwada ntekeketa won de say na ya eyewu woto a na ya osase akola no se ota ne di agro se ebia wo dem ne wo fitin bawo na wadwene mu no wadwene ne chese akoda na aso wo ba aso okitame ase menini di agro enti akola na nkasa no wani kura ntimi mfiri nanim na it will take some time ansana what to make kura a recover empo no sometime no kura na make no se eyemfie mu kura no a da bi out hu akoda ne ne ye bi akoda 11 months yotim se wabeja bibia to ho eti ne ye no koso kaka wo sa enti no me nya sa feeling ne pa se enye nwanwa se wo ka se wo ko na maame no ye no ho in fact actually me say because I remember me de na me wura mu na fei I was like this me da konwem say ya me da konwem say ya nipa me hu say nipa mpo gina ho ana nipa te ho oh my goodness me pacho asa na me to me share you me pese me awani na hwe David me to me kosko sin is believing me to me wo hwe no me to me na honestly focus dey no wetumi ahwe David hey and don't me David because focus dey no so very serious me to me actually David aya abisa mame kwa homano so na afei mene mame Dina Obini Wachum a former president National Early Childhood Educators or a member for Early Childhood Care Practitioners mene no enchichin komo Anzi Dina what mean kasum drink ka wana pay mame bibia boko de
Nyameti asim bacho mesrem se radio bi ben kakra na wama na akofo mama me why Jim FM sa na meti echo bi efi wo hopa anyway you better try na fe ya manage na mami bacho se CC footage na circulating no wanya bi ahwe se si idea wo di tu si na me mabo modi ahwe kakra and to wash net or say I'm a customer some way there to say ubi some say you treat to obi na me gina ho na ni wo te say ask the temper yeah semo mami early childhood ba no mo hwe ye mofra so ye kwa adwuma na de o makoja na mo hwe o son ya na caregivers no omo select omo saying me ga we dia ma me fasa kwanya iso na me we eradi shane na dom emma awofo ya ta to ye ntem ya to omwe me san trema sa school na sa asem ya ba wo mu e bia na e bi mu wo wo mo dia wo mo ye adwuma ni yie pa enso abeba ko na ko sa abebia sa nti erade ku ye mo bo wo sa kwan iso Sani aye bizi ye mesiti echo no abezia eti echo no power ho minim mesiti wo ha pa oh really what you want me ha mom e bia ba bia wo hye no e bia ba bia wo hye no ntina okay any moment oh too bad I was having batch opposition in hoye na fe ene na twetwen komo wa join here ahaya Adom 106.3 FM Dwaso Nsem Jumedie ana wasugo so a wotie indeed o buy Facebook asesi a obehu sisi footage me batch o de be she na be she minim se achia awofo dodo na hena no pay obi kra be ka se me ba me mfani nko school o de ma mentina fie na fe me hwe ne kakra you know ansa na makoba o de anti diner ba ma me nko ne hombra anti diner yes sir anti me pat yeah right and so you get me am about to do me american say tell me I won't come for my men say no say one hey ya be ka say ne over enko school and so yes so far ba obenum so enti I na ba na yen hwe nyame e de asam no beto nia o kana na o ka tie chusu won say no ya wanted to bia wo krom ha national teachers training nursery teachers training center and they ya tete won jasu ntentem na o twe be ye ngotwe na ye de won aba na omo abeboa yen ahwe mofra no ensi wa abanya sanya biebie ntete ya bia ebi wo winiba ebi won kran ha sese ebi wo kumasi ebi wo yatete bia fine se o pese wo hwe elite for na ukona ukotoa wa disua so sese kra no ya ye degree ya san kra po ma ya se masters nti no sese ya kwanya wo ho a ubetumi afa eho akogentete ya bia hesa amofre na question I baby say into schools no mo kosa be bia mo tete caregivers no mako form yo media mira nia say I want to say so wo hwe nursery schools no aye bie no a wo hwe a enye ho teacher fo ni nyina na ebenya na de edikan SSS will be day nursery ni bia first and friend day nursery nti na me kan no but say they are free on early childhood development care and development centers enti wo care for abofra no na wo develop no na wo wie no di yemfa ne say the KG level na wo de no ama won a omo so ye primary school and basic school ho adwuma sa necessary ba enti so pesa wo early childhood na efesa wo ti won sa na wo ye early childhood no na wo ma wani ku won ho se early childhood ho hia pa
and for among cofre JSS near the nature say, oh, yeah, one the woman could boom a hornament, many a woman yard jinsa. So, Ebay Sajumano Swa, as I said, one mamma, and I papa no, a Jumania would diano. What school wanted to some of say be a teacher? We a professional teacher. I was sending a wooden Juman so far. And son was for one it be a woman call a school New Year said teacher for no Abe County. And when he pa. Sounds won't call being so dear. So would dine now near my woman no money idea. And you're not in school no. As a social professional caregiver. Professional teacher, obi a wasuan kwala ho adwuma, child psychology, onim na ni so. Na kra no, oye na adwuma se oba tan. Enye se wa won ko a won oye a woni awu. Na moma se owo sa tema na ye de tete mofra no. Eye calling, eni so. Untumi meti school because when you sikanti obaba bediga. Esese wo was at man say nyamia fra wo say tete mofra wo yes early childhood na udemu fua enti won a tete school wo manya wo fie efe obi ani fie ho ma me ne papa na wu enkwala no ba ko wo kire enti ono de ani nua no wa brochire de fie ne ye early childhood no omo hwe yie na anya ne saa keke wo mo boa o nanso efese omo famra kwan so efa won a yatete won yie e na omo abedi saa adwuma no enti mira adesua ho hia se won a ye befa won so omo mo aye no omo won tete na won so a wo ye school no wo ye teacher efese wo fa season teacher Asama me bacho early childhood care and development center si why mo na ye supervise omo me bacho social welfare se keji ni hwa na se early childhood no kwa social welfare for nkwa juma se wotra na mpacho omo so 0 to 3. So if 0 to 3 no na se would do 4 and above under Ministry of Education and now say Ghana Education Service. And who was our KG no as a selma Ghana Education Service and now say Ministry of Education for Asote. So we free nurse, you know, what was our KG. Now so social welfare for any day. Omo and a nursery no so. And Timbacho, social welfare omo play role in selecting the caregivers. There be one more dear omo akwa me fan say aban entem gina fo a omo de omo gina ho hyehyɛ mmara ma yɛn na ebreto breso a omo behwe se yedi mmara ne so ana na se yamfa ne se afutuo bi wo hɔ a ntitiɛ nketenkete bi ombetimi bi aboa yɛn no na omo de aboa yɛn nti nya omo na omo choose teachers ma yɛn enti me patcho why na hwɛ make sure say caregiver ya yɛde ne bay anya bi o that experience or abadaya obetimi de ahwɛ nkola ansa na yafa no ene de eya na mpempi no ejina yamfa se school ni wura no so na school ni wura no so enye dwuma ni nyina na obetimi aye enti asese ono so etimi nya ana ni mpanimfo te se council members say na wo de wasama kwadan won na won aboa wo na ebia se interview bi kra na wo be ya na won mu bi abetene mu aboa wo na watimi anya nia sebe wo hu sa dwuma no obetimi aye ne yie efise nyuma de ni pepe bi o ni pepe bi tis wan hwe ne yie na ben hu krama ho brase o padwuma na se ne obesi akasa no a wo de be ma no wo twu ho ketuwa bi na akoye bo achi bidin ayasamo obi negligence na de we abase say asami de
About any one a pen of frasem nue. Obi o ha onwo da. And so hwe saa de ya wan hwe ya. Na bemu akobu adwuma kra oyem. Obi an ko se wa obehwe video bia ko se. E ba cho de e koso yi odwen se wo se matan ye mre maternity leave no dodoa no mutumi di show ma kakra nso masia ba adwuma. Abusuafo sasem we de ukoka pe na ayete se de wo ye aman yosem. Enso enye saa kra. Me kai send this for the to Ghana for anim se enya maame mponkwa na ese ma na kwanya so onhwe abofra keto a wa bedu emema no kra no ye ma wona otwe bi no munsia se ne ye change diaper no munsia se ne de feeding bottle sha abofra no na sa na otwe no a edi kan no se otimi ne ba no nya santem gina ye na sa bonding no ye very tight abusiafo osoro ni asasi ni mu se abofra ni benyi hu se ne papa do no ansa ne ma no nso se ya ma ya bosome mi ensa fa na fa wi abosome mi ensa dabi ya ma ya kra wi ani ama abosome mi ensa oh enti ya ma ne timi ya dwuma ne sa monyemo a sabe ya ni live bia owo no ode back 6 years anim na yo no onya 3 months ne ka ho a na edina kodu anim kakra be 6 months bi no mani ade emma man bre emma ni be was very very sensitive decision making positions and I said your buy your them tini enti emma be a manager for no mo yankwala a omo guso wo emma bi wo baby omo tenasia enter data no mani ade nso esese omo de kwa adwuma ebinom nyuma omo fu ye tetintin na da won stresso na omo de ye adwuma ebinom konwa ye de ama won omo ka kire omo employers a enye hokra na omo hwe emema ne teso na wo ba na wo teso house de na omo na sensen ho na no age so de rubber bi ko akonwa bi na de ne na yesi so omo nyima ne ma omo famu no eto de bi omo be wo na mo fra na mu na ye wo won sesi an won abre enso be ne den sanu nti ne ya kase nka di sifo ne se yama ema no sa bosumi bi nka ho na omo ntimi mfa na da mo frei ansa na omo apadwuma eno Ghana force o eno nye enti ye nya yo enie ni ayete ho no eni enti yesre the social welfare for benya kwanya bi na won atimi di ato aban nim ma entemtem ya nsem say sisi no omo beye emma maternity leave ho bibia omo nyama ye na ma ye mobo ye ni mu anye o ye na ye wo mmayi adachi omo baba ye sa labor mfiti ase no ye ya obema ne de ototo wa no ko. Meanwhile, some men may answer na ye may anyone see a kind for positions in the office. Into a fair day. Yes, some more by Monkshayen and a Jumamu pedding for some more winning cook and Marijuana a Jumano, more winning coon. A bit my baby and your man won't get or to my store, or a sound system shop waha and son will be early childhood development center into onya sorry pet no afan bag no we ja school now why ye now shen kwalanketen keteno we ja won hoko na wo feel sen kwalanketwa na we ja won no obi betimi ahwe no se ne awo gi ni fi ni ma men nsem se obehwe no mesremo ye kanyina no ne kasa kire ye nya ye ho mama yan hwedwuma ne ye na okwaje ntoma se wo ton a otutu shop no mu kwa ntoma ne nka hwe okwaje mpaboa se wo ton a o to store no ma mpaboa nka hwe na okwaje nipa se obehwe no na waje coins bi afi ne parents ho dia mesema daroma school for school owners mama yan hwedwuma ne ye
Answer Dina, some drink on a pace on the arch drink. Come on. Why? As a drink, I was so Nasara who sent me there. Many presby him, Cassis a bit to me, and Kaway, and Kahaya, a bill CBU. Yamene, that's a bit. That was near Jumapa more ye. Now, when amongst the sermon, more to train as any about say, now more to cheat, I will for you. Now, for one and more, no. Monkasan Chewon, say, I wore a yamuso. Oh, would be poor. Nasa humba somewhere, a yes, and so when you be cried, Mamma Wabamu. Oh, she shall back, or so she. Na, Yamewo, on one or pneumonia or born idea not in your yassi, a yes, sign abba. About a young uncle say, Mamma, we a young uncle say, Mamma, ma, a radima mubi, now, ma sing, Madame was sick. Mammy, yes, you're that's a bit brace on the arching. Come on, why? Have some drink out. I was here, Mammy Dina, Obini Wachum, a former president, National Early Childhood Educators, or science a member for early childhood care practitioners. Is here about joining and patch over Facebook, Nafi, Beshe and Koma, ya chichin ye, Beshe CC footage, you know, and near choir about Frane Faso, a shredding. Very sad, yeah. Quasi. Asemu na me hu ne men kampo se wo hwe video no na wo hwe sede course no a na ahomete na ye ka ne sei na social welfare fo wo mu se akade a mo de be ye adwuma no munni ni nyina ade na social welfare fo nkeka wo mo kakra entu ministry na social welfare esase no gender women and one protection for no general children and social protection na minister no wadawo Sarah Dwaso really every say for the past 3 months enkwada ho issues so aba enkwada wo mu ene ade wonte so abonenum tom na yeken enye obi a wachima wonko na ye batan yo wobetimi achima wo enso na ani abadaye asem o enti na obetimi wo koto akwada ne twene border so asem no aka no enti na obetimi wo koto akwada ne twene toilet mu ewuram ne akoto na twene ho enti adwasafo enkanya no hom ye hu se chima no wachima wo keke Cynthia Morrison ya okọ na anu kwadru ho mamle wo ena wayi nani aka na no atum saa no wote ho as if say nothing is going on but something is going on niame sisi aja asama nkwada no ayese we ye minister for children and gender protection said nkwada no yese hwe wo mo so no nkwada no ne ebi kum wo mo ma ebi kum wo mo school wo mo wuo no nti dia na wote ministry wa o hwede I was 32 minutes after 7. And you know, you do Asia, and you be Chief Jerry Force and CJ Ho, Nafe, one narrated the sea war, Poquasia Mamale, but I job then team, who bet me on my background because I will only see Jachin Home Comosa, yes, a banner and also Sunny Aquani. CJ, according to a nano report or the Bray, yeah. Akwada no mejiri se ayo de nimfoni ne beto na ohene ba ko wopoku ase me refi ne position na nkasa ya sije bebo ama eno wo se wo ho no ma na otiti se mpotam o ya mbeka chen se oba bi ni kunu ene oba na ba no ma se be ma no eba ya woni oba bi oba fofra wo no akofa no de na ba okay aba be ka oba foforo ya waware no right ono so emso so no na umienu ene ode ne ba we nso firi kumase abeka na emiesa okay all right ena akwada no wo mo sori a ehwe nko aba ma no oba no nyina wo ehwe nkwa na akwada no nani kura fra ansa na owuo na de na okofa okoji ne fie ma mensem de ne ba se oba ba ye na yakayaka de za se ne etomre bia nanso so akwada we kura no hwe emramu a menim se sana menim se Ghana mra no akwada se bia papa no betimi atenaje so 6 years ana akwada na da Facebook a nani nyina ho mro ansa na e ba ne se na nani fry ehwe
na according to ohene no account na wode maye na ano no wote ye no okọ ho ekobisa wo mo se adenti no mo ye saa no mo enya sempa bi aka no won ne wo mo se wo mo enhwe ye no mo nya saa de no afei for about 3 days no mo hu akwada ne biem e won tem ho okay but me yanko CJ ho na afei yanje the rest of the story Chief Jerry Force and CJ me mo akwa kwese me joso bibia bokwa no pay Adom said they want home crutches say in fact I rehome or share story said they will follow yeah I asemo now ebane say briefly omo tin for the first time no ebane say well I'm say ekuya abo amane ni nyina na mu kese no siada no na me saka sa story nkoso hena owo amamole ni asafu feel the second right now we go way back into isha ukruma no ko baby na we see me car ma hu me car na branded na we see from say Jerry me shop me was story so we stood there no ne omanfo bi omo wa momole ho yeah and Jim FM and hona odi asem ne true manim and it broke my heart because na me dwen ho amenti ase exactly nia ebetimi aka oba ene bema bema no ne yemo ba ne abayo amadwai ma omode abofra no afa ayakayaka de musa mfie 9 te o hwe me o Facebook ba abofra no phone ne da ho no sabe omobo abofra no se kronfo omobo abofra no se kronfo si say why you den akola na you den ti omobo well excuse me only omanfo ni bi kasa sabe ma me ne say sabe we jane na egu ne ho na abofra 4 years de e be ye den en wo jane na egu ne ho na ne ehwie ya omo kan say otimi bu abofra no ma ne kukutudwe na waso an blog ama ne saso no waso an blog akola kitwa we blog no waso an blog abusian bacho bra Facebook na be hwa akola we ya yeso an blog fiada no me the story no tuda na memenda me pon na wotwi ya na me tin so me ko amomole ho me ko ba bia abofra wone ne mame ne papa no wo motie and the dino na we show chere ya dino na curtains esa no utum say get to be and the bi blocks na odeso akola no na ya park egu ho no ebi ne gu nchen ho no asemo ebi ne gu nchen ho no enti me true ho me nda no na so manfo no bebre aba ho a ebufu wum na ne enti ebufu wum no me true ho enti ye ne manfo no betwetwe nkoma abofra no ne maame ewu kumase abofra no ne maame akasa so wo ngu kumase na ne bay ne papa yi akofa no de na free kumase e de no aba nkran ha abre na yire foforo na edin a yete eye estanyanta ma girl no ni din no eye estanyanta na ne papa no so edin a yete eye Bismarck no papa ni din no e de Bismarck na abranti ni aba no omo sanfo awumi no ntina se nkora ne ye miensa nkora ne ye miensa enso abanuman kwa na wo mudi nani asemo abanuman ena wo mudi nani na obia no ho mo ka asem papa efa asetna abofra no ne maame ne tim omo ni tifie ho not even one person wow and oma complainia uko council pe na di poni buafu na kunu enti amenya ni say oye saa ifo yi bi otonton saa nubone ne oye rastaman okay so wa hye ne say nyina nkawa enti unya koba se mi so pe na obon trene mituku Michelle baby am di bebo jama se moment kama se mo edo hunu nankofo saa enti omo musuro ni ye omo ntimi mbo omo chem so e wo fie ho na wo masiba makora ya na be na wo tube miensa ni de womo ne abuso etifie ni chese womo ni hia akwara no so for 3 weeks womo ni hia akwara no so fie ho enti e wo ma no mu bisa se na pesta madra we no so o inside inside for 3 weeks na so shedem ho na torture and no more torture akwara no wow and no more torture akwara no ya wada kura wo mche a girl issue abofra no ewia na nti anwumre be ye no nan na fi abofra no ntimi bio sabe lighter ya di soja wo mo di shijot no adi wo mo di lighter sha abofra no ase that's all share picture now. I don't need to even explain. The whole share picture no Facebook. I don't even to explain. Abofra ntana ya bo na ma na nimi oni nyina ahata
Enti eye bronko na makola na ni hata sana. Eye bronko a. Kwasi. Ah mo de den mo sa na ba. Ai. Akwara mfie 9. Enti ya wada no be ye no 9 mu hodom no abofra na fedio jam. We. Esther ni kunu o ma mboso amkofa taxi bi si ho no. Afie ofo ne kese o mu hu ya ne se o makofa taxi bi si ho. Ata mabofra no na to boot. Na pua. Je hona no mfia so mu raise alarm. Akura na wuni na mutimu mo bi amane e. Kese o man kire ayam hihie bia se se o mu fun se bia sense. Sige me papa ben na nenam video num no ye hwan akwala ne papa na. Debi akwala papa de say e ka say o de ne ho akanwura. Oh really? Yes. Ana maame ne. Maame no so a praise for channel. Okay. But me too woman na panel and I my Sunday audio be ama Kofi Asan. Right. But oya ho adwuma him say intimi mba. There's a lot of information in there. Okay. Oba no ne maame no akọ police station ho akọ beli oba no. Na enu kwantia na information am nsaka. Me say omanfo mo ho no mbuafu omo ye demonstration. Then I only found no you release no. Sister ni na na ti hasi. Ya ni ko police station. Obo akwala na ye ka kira akwala ye ka kira sister ni say. On share na akwala no so say o mo akwala na mo fa akwala no ko back bibi efu. Na in terms of obo akwala no. Nti obo so mo akwala ni di obu no. Minu an so ma mi na obi o wa bi ni say obo akwala no. Ya ka sister ni fi. Wa na bi so ndo pe no eno na wo ye. Enti say bibi edu. Ye ni ko ye ne ma mi so say obo akwala ni da ene obi kura bahama nipa no ye on ka ye kasa ni body na ma say still ni ba ni bo akwala no so still ni ma mi so ye wa ni so obo akwala no mami ni pa de ni kura mami ni kura be to so ono no kura tim say ube ku akwala no so still no obo akwala no obo akwala no. Oh my goodness. De akwala no be wu tell de ni kura no obo akwala no mami no ye akwala na se na akwala ni wu enye so bi se ina e wo omo ba ya omo di mu ni mu man kan kire se o ade akwara na wu nti e che be de omo an no mo fa akwara ni di ko o man kan kire se na ni eti man temu an no akwara ni wu o man kan kire se akwara ni wu no mo de akwara na ko ni kunu kura wono so dane na bofra ni shim an no so dane oni mi se ndi boni an na wu dane na mo ma mi enu ne ndi boni ni hu se ndi boni an no mo dane fi ko an no dane fi ko nu pani akwara mo man kan na me so man kan nti na only found abofra ma na always no obo akwala na ye ka kire sister say ma akwala no so ni so mo akwala na mo fa akwala ko back to let to transfer for police for ya wa ha obo akwala no akwala ne die obo release girl no obi o wa bia ni say obo akwala ya ka sister ni wa na jo so ndo eno na eti de say bi commander ni ho ye no ko eno ma mi say ombo akwala ni da ene obi kura bahama nipa no ye onu kura ka ye kasa tren ni ma mi say still ye ni ba ni mbo akwala ni da enso still ni ma mi so ye wa ni so obo akwala no mami ni pa de ni kura mami ni kura be to so onu no kura ke mi say ube ku akwala no enso still no obo akwala no ya do so obo akwala no de akwala no be wu te de no kura no obo akwala no obo akwala na se na akwala ni da se voices ni be ready why me da se be brace de omo ba ya omo di mu tu o man kan kire so ade akwala no wu ntini ye be de omo an no mo fa akwala ni di ko o man kan kire se na ni etima tema an no akwala ni wu o man kan kire se akwala ni wu no mo de akwala ni ko nuku gro so dane ya botre ma no an no so dane oni se on di boni an na wu dane prove wu se on di boni ni wu se on di boni an na wu dane ku mpanifo nya bo pampers I know you need to dem mi sumi na so maka then na only found sister ndi eni na na ti hasi always no bo akwala na ye ka kire sister ne say oba na akwala no so omo so akwala na mo fa akwala no ko back to uma na kuma akwala no ya obo akwala no akwala ne die obu ye na obi o wa bi ni say obo akwala no ya ka sister ni fie wa na je so do pe no eno no wo ye eti de se bi edu ye du ko ene ma me se ombo akwala ni da ene obi kura bahama nipa ni ye onu kura ka ye kasa kire no ni ma me se still ye ni ba ni mbo akwala ni da so still ni ma me so ye wa ni so ombo akwala no
Mamini ni pa de no kwa mamini kwa beto so ono no kwa kem say ube ku akwala no so still no obu akwala no na dia akwala be bia obu akwala no de akwala no be wu Thursday no kura no obu akwala no sa na akwala ni wu enye so obi say ina wo de no omo ba ya omo di mu no tu ma man kan kire so aden akwala no wu nti te be de omo an no mo fa akwala ni di ko o man kan kire say na na etima ntemu an no akwala ni wu o man kan kire akwala ni wu no mo de akwala na ko police o ma be oba o no Sudan uni se on di money an na wo dan unu se on di money ni on se on di money na na wo dan e fuku ade na akwala be ukura no an na wo dan e fuku ba ni bo ma ne se na so makan tu ma ne dia akwala dan na onim fa onim hu bi sister ndi ni na na ti hase ana ji ya chi an kasam ko always no bo akwala na ye ka kira akwala ye ka kira sister ne se papa man yo si mo be akwala no so so mo akwala na mo fa akwala no ko back obia dia ya obu akwala no akwala ne die obu ye na obi o wa bia ni se obu akwala no ya ka sister ne fie wa na ju so no do Neighbors ni bi omo mutim potem mo no ne ma mi say twitwen common sem omo akwala ne da ene obi kura ba ha ma nipa no ye omo ka ka ye ne mi osafo feel the second ne ba ne mo akwala ne da so still ne ma mi so ye ne twitwen common na ma won paso mami ni nimpa de no kura mami no kura ba so ono no kura kem say ube ku akwala no so still nyame ne hene na namba chonti wan na be bo wa mane se mami ni papa yi omodi o mabofra e fire kayaka dem be say bukum ni na ochi e ko na ochi miensani ana branch dia mo friend policeman oba mi say ana menana kunja ngombe ni suje na dirito to mantemu wa mi peninti ofeto mama kote eni sai osia ba butaka be se 3-4 years dina aya na step mother no boa no mobo na kolane ma me de o kumase etime to kacho on friend 3 days na on my na ya omo no me papa ho efo mistake eti be ko na ntina na me ne ka na ni kun bo ye na sa be sa to am o sa to no to ni kun me ne ka sa se Colombia ni oni de resha na da eti no onfa oni na to se ne ba yenya le bapo na ba no bapo amani kam bia enkese enya le ba e ma kwa na kwa se ono kwa nya le ma me no ono no esa na me bitram ne ne kasa fa omo jesu ono ni kunu ne kasa fa se kala na ya no ni le bu ka ba omo so me na no bapo o enti ka me le and then it's done. I'm a boy. When you will say, the name Chaplan is it. Some of the Apolaya said, now Brocalaya. Now, the Indian said, the policeman of Obama Maneno. Obama Mane will not say to free your because of Papa. But then the criminal. And get your phone back, put the chief a car who put. Esa be bo mama ne a come from the one because you could man want to be too akola na e ma police abetel o mo ne me kasa fan eh na ya what they came ya am so that ya na be to come na akola ne wu na me say akola e wu and na me say umre wa ipa bebe mun na so mo na say na ka mo na ya mo ya collection to bia ba fie e be mo mama ne o mo fie so lu kru no o ya o so be ku na so fa mo be mo mama ne a se no me yuma asamo hello nana
Example, Nana Homano, say, I drop a knee or suffer feel the second, and Coswahin Pokwasi, Amamale, what join here in fact, I rehosem, you know, and Yadiki share Colana, na caregiver, Emano, Ediane, in fact. Okay, Nana Bahmana, so hello, Nana. We know when you have a Pokwasi police station, a quiet case. And the court case now, Pokwasi police force, or more the DFA for some mobile. Well, so in Kudia Bar and Musa, my men in the Kuni in a head now. Yeah. That's a hair for any fan. But you couldn't do any Mikano. And I met some man warning before. It's a woman Mikano. When police phone call, not the share. Now, no one is so gun about only one of the gun. I know much about no. Yeah, some more. So much about no. Now, the chain, no, and I'm in a good and Qatar. No, see, yeah, we are young share. Our police post be a day every more. Hello. I'm saying, and I say I drop it. It's about 10 minutes to the top of the hour. I rehearse man I pay. Yes, in Kunya, ye bobo when some my activity phone lines name. You just a woody no or contribution. I best also the bar 0302 216 561 and 0302 216 562 for now so share wadwen efa the ekwaso you know actually answer na mepeke calls no so the kakra no fa fam na fei me de masemo ayetiawa Pokwasi police for na no fiada ye story na kumi eka no osi so no oka no osi so say police for enhwe na asem no wo mo emma emra enya adwuma ene sampaniam pa sa ye kire maame nsuso a ye janu na wo komantem ho ama obi eka say maame no woni be ma no na ekuma kwada no sebe medical case nso de mu hwehwemu no ekwachiri ansa na mo awie enti esidan ena obi a yede awudie ho sobo ebono no wo che no a wo ma ne bill say won kofi na wo ko we ne biem no wa hu no a na je say wadi awu no free won ko Pokwasi police for wo mo ensan enko wo machi biem enko we case no na wo mo emma emra enya adwuma free say ye tutututu niema papa so say ya se wo man a ebekọ ko wie kire no na obi fi say obi ye ya anya ne hwe enti ade na me de mesumi ntumi enya bie ye mamra anya adwuma mame Clara yi hwe ba bia ne tifie dru a ye kire no no eda no na ye de no call court a fretting ka kire ye say ya remind no ai hwehwemu ekoso but if you are my man so brother think professor share more experience 0302 216 561 hello good morning see Baba Jomi India Sempa morning yes sir Asempa yes sir the video share the Bible confused while you are just thinking get you home for me but Asempa first video no me and then I join my wife they tell me but me last one no insha so obedidia so obe bresa so nya but obe bresa ansana insha edidi ndi so wo bada me sibi mo sama me first one no ma me no CJ Asempa we investigation oba the bajo why asem na okay first video no akwala ni video no mami no sha akwala na oba enti ya menya no Asempa me because who share video na obi owo ba bia owo abadaye pa no onye sade no na Asempa problem ye wo assistance wo sere mami no kasa no o say social welfare for some take control look at the number of private schools early childhood schools Ghana na social workers social welfare workers o se menya daji pa yes ade we ma taking kwala we Majesty me that's it no more before from bra me that's be break hello too bad 0302 216 561 hello good morning too bad I shall check mommy 0302 216 562 also bet me the wajin about hello good morning but so mama yeah akola no video no
awaya ya ba to fa wo so brand to break ni peti awu bro so de waya mam no ko chia no awu je de ni na so be ji wa ko chia pa madam so Matthew Miss Medasi Bebre, ma me say wo frey. Hello, good morning. Asampa. Yes sir. Asuge down. And also. Asampa ja me just on Africa but tota. Africa into sharp. Asampa, when did it? Mame no. Oni ni kuru nya yen chom den kum duai. Yen chom den kum na tanya man cost too much. Na me bisa say Ghana mra na kasa hefo ni diwo. Asampa. She enya mo ho a mame ni kun adi omabua kwele ya amanfo ka esa wi kakra wo funti wi de na be yew ayeta kumu bakwa so te se ono pese kumu ode na ono ni dire etimi yie etimi de ne se Ghana mra e de kiria mame ni kunu sara samai no omu kunu bi na semfa na semko next time obi de be yesia de atafi de na bo so kan Africa me that say Bebre, me that say hello, good morning. Good morning. Yes, madam. But your friend now me say speeches for na ban me ba first one Jim FM. Now me say you can say akwa ne ko private bunu ho a ma me ne bu ni ken ama na ni screw chai me wa adwuma na mo friend me say oba na moja eki na ni na me ko report ma school owner no ma me na di am di say wa yen ko former bebre wo school man nam to na school ni kran say gu enti ma me ne yari mo wu a me say obo nkwala di e wo school enti sa bi na teachers for na omo nhema omo me say wo di akwa di say akwala bag ni ko na di ko school a omo duwa na omaje oduwa na waje enso ya fa wo so na wo hwe sa nkwala nketo ni nyina sisi me tena me menyi mo bra ma wo 3 boys nanso no ekwan photo asa yin se me someone kata me tumi nya dwumo me pama de me tumi nya dwuma me tumi nya hwe enti no so teachers for no I school owners for no mo ka nkwala no o me very careful no mo pre nkwala no school o mo pre nkwala no school papa Mami Mate me that say Bebre, why? Hello, good morning. Good morning. Yes sir. Asampa. Yes boss. Dada tijuni. Bacho yetio. Yo me da se mam cha na mtia wetiefo. Akola ni isu na me meka ho ase. Yete mantem ni yehu sa ade bi enye ekoso a ye beka no ye se yesuru. Sisi a onza akola ni wi de mantem ofo obi akasa. Abra akola ni se dem obunu. O ma na duane ndi. Mpanyifo wo ho. Anti anka ho hwe. Nana no so wakoma na warning 3 times. Onipa no sebe mo so oshi otonwi. Ejide na esamoye. Munji akola no hini. Ya tena se am akola no wa ye ba hu de. Akola no ntimi mba biom. Ejisi yetemantem ne ehu so obi akola no nya ne ba. Ana so kadia. O de ne se oba call report to police. Police be ba om ne na so. Enya wo na ko kire ne se bia dada ticho mi call report to say embeto. O de okoka o wi a wo de wa wi o de. No ama direction no ma ba chilipan. Ezi akola no wa hede mo ewu. O ma san kede na se car boot. So ma ko si no so ma ko ende. Na ma me na wadi ewu no. Na police for we ti na se o adwuma na ma temamfo. Ema yedi o mo ya o. David Monyabotre, they say no case bia no e bailable. Hello. I say that is Joe. Yes sir. I say Monyabotre, they say case bia no e bailable. And is a police ni Emma kwai me baili obi a na wo ngina so and answer na ombe baili ni cross no mu wo gidie se so mo hwehwe ni pa ni bia ombe nya no why na me pato Monyabotre na ho na obeli ma me no then the surety be na omode wo no say odwane a ye be holding responsible. Aya dan ya police for embeli obi sa akwa ntina meka se Monyabotre na sige be ko ho na afedi akem bi odi abrayen why me da se bebre se wo frey asumdwen ka on.
Right, we shall engineer the Adom Sports page 1 at the Pro. Bashana Sama, Mr. Samri. Obetimia Tia, a buying taxes in in a very convenient manner. Baby Biao. The answer of our phone, no dial star 222 hash, star 222 hash. Now, for say your custom duty, JRA taxes. A buying levies Bia, Obetimia Tia. Oko Ghana.gov.gh, one fill form a generate invoice. But you offer further details out. For CBG, it was 0302 216 000. Latest film, your partner for life. Open Kunya Papa and one latest film. 1-seater, 2-seater, 3-seater, L-shaped sofa. Latest film. FA pa. Open Calabain, Nina Ubenya, our latest film. And to look no further, latest film, a one-stop destination. I will be the OPBA. Latest from your partner for life. Nigo Pampam District Assembly at Daruma. Rent to own, say, Abasa, Yedaya Sase. A patch of Bomading, the Fan Hoko Bomb, when they join the housing cooperatives, you know. Who hear yepa? The numbers are D2J 055 553 0300 and 0577 911 101. Obet Mr. Fred 0557 054 635. On my website, a new Accra.city. Wofro yensa yen wofro no kwan paso yen fa semina papa wofro ya wofro kola ne sa so makodi agraba na moamoa gems no me pacho yen fa semina papa eno ane live boy liquid hand wash eno ene betimi ahro wonsa homa na ti na yi gems ni nyina if you cry that freshness e beja ma wonsa. My skin, very gentle on the skin. Live boy liquid hand wash for Pebito, restaurant, hotels, Jumeku, Biantobi. Now, Eboa, Ewoma Hodomieno, your total near herbal, total near red, and a herbal near green color. A patch of supermarket shops, neighborhood markets, a honina Ubenya be pharmacies, a hodo, modern live boy liquid hand wash. I was your high Adom 106.3 FM. Quick break. Nafi.